ole rank ko pui news subscriber te che bei le vek ule puin june ni khat ni nga ni yan baring te le che bel ba ka Mizoram lampang news te po atul ang han tar lang do ni la tun nai kan han soita National Highway 306 kong pui 4 lane an siam tu chung changa compensation in pek dan a thil fel lo om anga Kolasip district MJA ten an chui zui na kal zela nga he mi kal zel ngai bel om thei tu takin nimin lam khan Mizoram Journalists Association General Headquarter Aizol chuan Executive Committee meeting an naya he huna hian MJA member pu zomon pu yatlaw editor jing chian Kolasip district chu kumni chung ta MJA tangin chol tirania he mi chung cha hian soizui le mi then khat in Kolasip district MJA te ban tir le khatiangan he ka wanga bang ta ang soi oma amor chu he thil hi heng tu na kong pui compensation pek dan nen inzom na chut yang lu tukin nei ran lawa chuti rualin heng yan inzom na po kong chen khata chuan nei in he thil chung chang hi han soi fi le han soi zaw de tum don ani nimin kha Mizoram MJA General Headquarter Aizol te chuan press club a executive meeting voice thum som le pakwa na nain e huna hian kan taron tak angin pu zomon pu yatlaw editor jing tian Kolasip district ZMP a ye kan thiat lar chung chang soi ho nia executive committee chuan gun taka ngai tu hnuwa pu ZMP hi MJA constitution abo chiat awang le member ten thunun na antia in kai koina danan siam te bo chiat wangin kum ni chungatan chol tirin hetiang hian chol tir ni setin an rela hei hi kum ni nuwa om dan le nung changte enzuin nung changin azir chuan member alak lu thei le thei ni dona azir al anung changin azir lawa om dan azir lo chuan member ni na hi li saklen ani to don ani MJ member ni na min li sak hian in MJA sticker te MJFS le press card ang chi zongzong ba ka accredited journalist an ni na ang chi sarkar tanga siat puina press accredited card te po sarkar press accredited committee khenin heng hi mang thei to lo turat khen turani tin he le kha hin min khan district ranga MJA roi tu te po an pe chuak nga la tin he MJ tanga banani chungchang hi achan phia takin he committee hi na soi lawa hei hi MJ kalphung ni in MJ member dang an lo ba an lo chol tir to te po hetiang hian achan soi fia lem lo in an chol tir an ni thu hi ang hriat tir mai thin ani heti rual hian he mi chungchanga MJ ruai tu te hne atanga thudon danin kumsang ni le som ni pakhat lungleya MJ conference an nei tum khan moi lo takin lo cheto a heng ba ka hian kumsang ni le som pakwa lama te po hetiang hian warning le a moi lo tak a MJA member te in kai koina dan bo che zong alo om thin to wang te hian abekin kumsang ni som pakhata khan warning pe in hemi tum hian om dan en thak zuya tutia anga om dan che dana MJ in kai koina kal ang chia om chuan in so thule om lawa an member ni nei hla li thak sak tu lati alo ni to wang ania mi then ka chuan tun hnayak Kolasip district MJA ten compensation ni chungchang an chuina thukal zelanga soi om thina hei hian ni chia lawa chuti rualin khami chungchanga khan hetiang hian MJA ama tel na nge ya Kolasip district MJA te malak na hi arial tu zinga telwe reng chungin abo zui konga social media lama te soi selin MJA te abeile ta chumi chu du tok mai lovin Kolasip district MJA president po amimel takachawin uthak hiala te bawa heng hi General Headquarter Executive meeting chuanin tha ti lowin yang hian uzomon pu ZMP tlaw hi MJ member tangin kumni chunga ni na li sak turin thuluk na an siam ta ani heti rual hian ama ZMP chuanin athusia le thil thang tangin he ban chana Kolasip district MJA te wang ni na soya defamation case file nan hial tumin alo vo ve to boka yang hian MJ member hi aman abe awanga he thu hi ron chuaka hetiang ron kal chhota ni poina hriat thei ani tin
hei hi compensation chung chang wang ni loin Mizoram MJ te in kai hruai na dan bo chiat na wang le a ma tang a warning pek le en thak alo ni to wangin hetianga chet a thole wanga ban ani ti kha ni pui lam point kan siat ria a tho me ten thu dang le a tu nai khan rank ko pui news chuan Kolasip District Power and Electric Department ne na online RTI mangin zo na zo tin he zo na hi thakhat chuang lai ni nuwa po chhana lo om lovin first appeal Mizoram Information Commission a thelu tin hei po hi chan zui ani lawa hetiang ani wang hian tu nai khan second appeal Mizoram Information Commission a thelu lein hemia wang hian Mizoram Information Commission chuan SBIO le Executive Engineer Kolasip Power Division PNE te chu hemi chung chang an in soi fia tu le he RTI zo na hi chan ani the turin an document te kengbek turin on hriat tira Kolasip Power Division te hi in soi fia tu ra ti na hi ni som ni pakwa thanga chang ni som ni pathum khan le kha lo pe chuak to RTI zo na an chan lo chung chang a hian Chief Information Commission thutpek angin heng Kolasip Power Division PNE te hi Chief Information Office New Capital Complex a ni som pahni tharuk ka thar thotan ni hian in soi fia tu le an din hun te hemi chung chang a soi fia in a hemi kai hnoi document le paper frang an nei ang ten fia keng hal turin a hriat tira rank ko puin he Kolasip PNE department te azo na hi an malak na frang kum liam tan malak na frang le sum le pai chet vel dan te chung chang ania hetianga zo na te hi April kha dei khan zo ni to in first appeal le second appeal nuwa po chan na engma mumal dom lo wang hetiang hian hemi chung chang in soi fia turin Mizoram Information Commission chuan aron hriat tir ta ani ten thu dang le chuan wareng te le chebel robri nei chung changa RTI zo na rank ko puina zo chu voin lam khan ti chua ani a hei hi a detail te a tu langi kim changin kan la puang le tur angai la he RTI zo na hi du thu sama chan na ani lo wang hian a tu langin bo zui le malak te alani do na ramri na ya kong lai le khatyang sarkar malak nang che sum man dan te le an man chu dan kim chang zo ni in heng hi harsan dang om lo chuan kunrem chang ma sabira ron puang chuak le don ani ole tun truma tan chuan ngai du tok ila subscriber jong te phun man bom bek ule